TBCS Women Worship Mars Kachangwi Service Kare Ashangva wi Seiha Sakawai Maramping Praise Point Li Kreli Hapta Pai the Tan Kami Nanau Rami Kahai Wivang Ningashimise Prayers Point Kreli Shillong Li Tukan Sada Clay Hostel Shoda Clay Kala Apong a day the Lesak Salaka Kapam Shimkur Saiko Ruivang Seiha Samise Kakania Li Member Psychorally Kakhanang Kajot we Aina Makarmida, Okapai Mirin Nasak Vai Seiha Pose, Kakatumali, Kanang Gazada, Kalaping Wivang Seiha Samise, Kamatili Akama Mission de Mayon Gida Clay Wivang, Sokami Zimi Show Nasak Vai Poquise, Psychorana Seiha Sase. Yikumo we Mirin Sing Kamia Gazing a lake, Sa Kavavira. Ningshen vivra we tan kami mayon kami jui mga ay na vivra hapta pa ida vivra na nanganawrami kalagajang la vivra na tan mi de tumli kupsang sako mikumo we kamataki kalamalay mane ka vivra na naleshikay na hoda ito mikumo likula siya no pai saiko rawen makarmi laga kajang hapta pa kuing sakahay juwang na limaswat kayami dalay na nakuhimilo kala vivra zazimi sho Media we truina. Itum live vivra gazat gashi wilung li rings halala. Hida da siasa quick kawai galana wikatheratui. Nanagung room kawai the gachicha we room kali shimli pamlaka siasa quick kawai atami the clay juvanga. Vivrana ligajang cut ningshe. Vivraj is hagi the lay the clay Seiha itum room the mung roomers halala. Vivra no wikatheratui nanaki the lay the clay to mikachi willy. No imakava the soak mijita shumilo the juvanga siasa. Vivra na lipongai gaja shilong li lay the clay and we now ra. Itum shimkur bing hili. Mavalak la vivrana na somida. Gajija we sagat hey vagat hey wena. Tukan gasharano hostel kapamrano vivra. Gajija we talena tissue the what's had the clay lungli. Nanang room kamiju wang, nanang so kamiju wang. Mavalak la vivra somijing the clay juvang la ningshe. Ta hey the clay mirin bungatam hili la vivrana na pameka bragaji. Itumli atam gajivli na somida kuramli shlo. Kala vivra na we swok mi mening la. Itumi mirin himring va pai mene vivra. Mikumo mirin li learn vat kahai taran sinalupa makle dam taran. Ya ririn li zangi jilangachi mai misharar mene. Kala vivra pasama matarar mene ju wangaina. Itum li chikat ha atam pungji maling sak mi hela. Terkar kasha shimkur kachi wili vivra na we swok mi jita shumilo da ju wang na siya saye. Kala vivra na wili shik mi ji mening la. Itum na pasama thase kaina okapai mirin ring pai mako. Okatui hili kring hikula shiha pano okapai wilung hili ring da lay kachi vivra na na thaida. Lay shilu mission mi da pasakama tha we mirin jili ring da. Okapai jing room sang mi ser lo da juwang la siya chaye. Kala vivra jili lang may da. Shimkur kadakala ng swat na uping. Itum mig ay na matay karar kana na masha karar shimkur kanang kazada. Bedling hui da hospitaling hui da pam da lay re vivra. Atum ping jina vivra na limu shway lag la. Ya vivra iwi ka kanang kazaga choti karay milo da na linga kaw lag da lay rako. Atum wi Seiha na na shami da karay kawan jila sampang sak milo da juwang na siya saye. Kalalang may da vivra. Akamazimik show vivra. Ito mission de mayon ki lay da clay shimkur. Kalami fugachi iwali vivra so kami sangapang zimi show nga sang sak milo. Vivra na na ogatwihli itum li mi fu avavali. Vivra na we pamay kabra gaji apong purpose lay laka itum li. Juhora ga hai vivra na we mangali. Mi gajong kanana lui odram gatsilaka. So kami sangapang atam jing sada sampang lay re. Kay kawi mirin li wa ithada nga zanla kay na vivra. Nana ili mission mi ga hai ji ina masaga kuya tam la lay lag da lay rako. Akamazimi shova vivra na wile gishilu kamishan jita shumida na na Matuime da. Ina ki sahay da lay. Ina ki masarang kla kaji paning kui nga sakla ka vivra ringwa ki ji mirin jili. Itum na saga shawi pang shab ning paning jila na nga room sang milo da juwang na siya saye. Say ko rahi vivra nga zan la ka haye more ka phungwa ina. Vivra more Kumor hina na we mga liwaw shoka hai Seiha le shilu mission den na khui miloda kanim kam da khamang ja bro Kristo ming sin da siak sa ne no ming chinare makeup no amen.
Aju Tangku Baptist Church Silong Women's Society we Mas Kajang we Kare worship hili Ilila Higata Kamata Adam Samphangkang Sakhiwang Rally Ningshe Kalala Meda Women's Society li than mi de clear Katha na bing Ili Higata Adam Jika Khamiwang Natumila Yui Ringapa Ningasi Phongso Ngai Lang Mikada Media we train Simli Itana Pom de Clear Pomli Ngana de Clear Tongali Sulak Kahai Rawi Messagina Sokami Adam was Hasi Renugaji Iwi Sag Salagi In a Paninge Ilimi Kahai Atami Igatadang Ransikla Galakitopic Ransikla di Kasangamazuki Kala Sahasa Maman Lago Iwi Ningli Kala Iligasat Kami Atisuda in Exodus chapter 2 verse 1 to 10 Hinukusok Lago Matuime Rana Itumga Tongli Sokami Atam Sala Kragaji Iwi Shikasang Lagi Hunuka Sasase Pakamataya Kasa Kvarra Ivatula Mamti Temako Mankamo Milako Iwa Kayon Lipich our South Sigjavra Iwa Makatoka Laki Karan Ugatara Pamli Rang and Inda No we do Saki Sakawai E Apam Hilling in English Itari No we saw coming in Zangi None Ramatimi low Iwi Matuga Sok Iwi Kapaning Chukamaju Psycho No winning Yam Kong Longjili Matui Sap Kawai Kanga John Milak Loda Adampong He Itumling a tongue and prohoj Christo mean Li Hosang the Sasa the Polak the Lumasan the Queen Milo. Amen. Hidade Krajana Hangai Atamakali Kaifu Frog Kaifu he group aka Atum Karali Yauti Sogiji Yauti Sog Laga Atomiring Pa now the young Valley Gulasilakina Kaifu Kani Atomi party during a Zaiwena Kaifu Kani court of Litazang Howie hanging. Jena Tajang Haina Aning walks so Kaimalakina hot nay, Sakjang Lakina, Sai. Galajili bomb the claying shot now Binjila, Anili Mung Domla. Naniva Mushokra Limra. Nanu court of Hilitisang Howra the Manusing Nauji. Jena Kaifu Kani Ukanang Howda, as Inimushokra Limniga Tau Nicola Dang. Ninga Teo Lazang. No walk like a Mushokra Lazang Laga. Banglakina. No walk like a Agabahi Gulasi Lakina. Ngoka laga tatung laga thiawi mak sokram da tatung laga thiawi ka khania bahi ngokli sakjang lakin ninga lakin sok kwai sa ta ngokli after many trials now lakin sok hawiji ka khania khai fu pai sok ka je na riwa ngso na bingli sok sam phang khai fu kan ka sok pai ngok ka sok pai ka chik tha khai fu sa kle ji ka Kana Kong Koka Kaifung Sasaiji. No so the Akbati Gai by he, Kivan Tiaukler. Tika No so now being the Anili support Masala, Manusi da, Masokra Limran, and the court of Tilitiaura Gajui, Ninga Deogenai, Masokra Latatum Lagatigani. Ka Akbahi Kanan Cox out the No so now being the Wow the Crazy, Katom delay, Taklo no use a bra. Mokalo the Gatom delay the Panning out that try Sally in a Kaifu Pai, Kaso, Sampangi carrying Sampangi dang. Itumi mirinli, mi akana akali, Gatom kami, Kanka kami, Avuna Avana, now list supportive Satilakina, positive Salakina, Gatomil Kankami account. My Kaya mirin, Regasam mirin, Kalami being Sandra Laga, Kamata mirin Sampangi, Jenna. Itum Gatom Tela Kaya, mi avu, Kanka Tela Kaya, appreciate Satela Kaya, mi avu, Nasak Vai Honaplum, really, and the Sampang Sake. Ari Exodus chapter 2,
hi thum na yenga ka mathala ke nang ri ke nei thum na thei hili khara jan ka pi hai de khle hi Israel na wi mirinli Egyptly raw sa de le kha Mosesly ra ka phra wi khara jan ni hi Mosesly ra ka phra Mosesly Israel na bi hi Egyptly raw da sa le ga chingkum 430 tapami dang de commentary li sam ka phang ati so samati thumra Egyptly raw ta sai chena atumi population hi chili gata dam chitran Jacob kala awinaw rabing ta se le naw ngra aru cha chang se le gata hi 70 ne dang yong hang sini idum na chapter 1 wi ji pa ga chili ga thai sam phang re chapter 1 wi verse 4 chili changai dali asing room share laga Joseph ba aw sim khu chili pam sai kala ali room share laga Jacob li naw rang room share laga ta de klei hang sini dai dang kala jitli da pam laga chingkum samati thumra ta pam la athumi population hi around 2 to 3 million ya lungli le dang cha khamya sang laga Egypt na han ga song ni Israel naw bi chigata mi mya sang da chung sang ga ha atam hili Joseph ka chigata mi khla da malai ga ha ya awung na ra ga phung la ga ro Israel naw bi wi mya ga sang mi chung ga sang ji thai la ga nga chi ha wi ji de khra chan ji ga bai na nga chi ha da as yang ga sibing na rai ra ga tha thran I thum li mi chang ma sa lu la thum yang ga sibing li mi chang sa khai tam chi thran I thum athum li ma yiro li mre yang ga sibing na khui haw ro je na I thum ara Israel naw bing hili cho chang la ke ne raw sang sak la ka sa khan pha mi ra da awung na ti tak tai tik so ke dang kal Israel naw bing ka chot ka chang sa mi da ring si la ke na ringa la ke na ring da khle atam hili Moses li ji ho khra ne hi wi khra jani hang ngai ni hi wi khra jani I thum na ma thala ke na pa ka Moses wi khra jan thala ke pa ka avu wi chokabet avuli chokabet hoi na avu wi khangran khangchon sit ka sang sa ka sa hak lak khai jang sim khu sem ga ji hili pare ga her khani wi Seiha ga sa lungli khrar chan sang rok laga ka tha sikla da ka sok ka jang khrar chan ka sa hi hak lak ka hay khamata ya akhne de na san khi itumna chapter 2 hi ka pa tharan khi sam bang kla ji ka ara Moses li avuna phara khai thili avuna Moses li ka tha da kan khu siklo ga ji sak lak khin ma chuke ina phani ngai Moses li kan khui ga wa hi avuna ma chuk ta khlejli pare gar khani avu chokabet ina avavu amram ani ma soi lagla nga ya la nga sun la kui sal as ka thau sikla jang da ma chuk lak ta le re sai ha la sa lak ta le re running han la ga now hi ka tha da kan khui sikla da ani nga sun nga ya ma te la rally sa da polak ta le re hi ka tha atam dang sakla kai awung na Israel naw bing mayer naw ka tonga phara ga da tong hi sa ta thau re gi tam thara awuna hi ka tha saklak na se ha sa le ga rapam de khle kala ma chukhui le ga Moses sil ka tha da kan khui sikla ga ja tam hi wi khra cha ni hang khangai ni Hebrew chapter 11:23 jili ba ki thuna ka thai sam phang sit ka sang manga aina Moses wa vuena awana ka chang ka thum Moses li thum hai de ka chang ka thum simli nerbam thum ga hai ga ji ka pai maning ne naw phara ta ta thar ki ka ma thai rang ga ji ka thran chap sokra ka la naw ji na khi sa sok ni kla da ma ka thaya ta mil ka chang ka thum nar ga hai khong nai naw bing ichi bu khong nai naw bing na sa la ga awung li paw mi ga tan sim khui li ka chot ka chang khira sok ni kla da nar ga hai tam jang hi ka ta tam hili avu dang avu vu hina kala avu hina Moses wiwang
क्या कसक द फनिंग सानी खल इन मचुक लग म फनिंग वा रमने जंग बिकुमो अस आनी विशित कसंग जी क्या खंग त लाखल जंग रान था द कन मी लाखर जी विशित कसंग ले लाख त ले र आनी क्या खंग त कल आनी आली का था द कन खुशी खल द फनिंग लाख त ले रे चिकथा अतम ड्रायर्स का जोत का जंग अतम जी ले जंग आउंग न हिप्रू नाउ मियर नाउ बिंग सात थाउर ग जी अतम चो चांग द खले अतम जिली मियर नाउ रा प्रासंग हाय मिरिन कल आली का था द कन सोख उसी खल ग जी फनिंग लग कल अरे वाही इथुम न बाइबल जी पाता का आली वर्स 3 जिली का मथुम रचिंग टू द जिहिर थिंग एन लुक आका साखुई द पिटुमेन एन खेनाव ग चक लग नाव जिली संग लग कोंफै ली तितिंग जाइले वा हाय हावज दे मथुम र टू द अरे मथुम ली बाय ग जी र संग मानाव द नाव जी मथुम र टू द अवुना तितिविंग जाइली पिटुमेन इथुम जिहिर थिंग तांखु दुएन जिहिर थिंग सब्स्टिट्यूट न papyrus दा हांगी जेन लुक नाव थादा आली संघाई लग कोंग लिवा चिखे फाइ खंगरान ग सा ग ची कोंग जिली कली खैवा उर कली वा हाइर ग जिला थादा मी कुमो निंग चुक न फनिंग आ क फनिंग क चुक चक लगा हाइगी ग जा पम कल पाता ग कोंग जिली फरावी प्रिंसेस नाव लावरा रुवाई द ग ची इन फनिंग अस अवु हि मसोय लाकला म हाइरंग लखा अवुंगु बाही प्रिंसेस बाही कोंगली कचिकथा अतमली रारुवाई आ कोंगजिली राचिंगला कचिकथा कोंखलग जिला स्टती साख चक चक लगा वा हाय मराव जांग चिमनिंगा का कोंगली थादा वा हेसंग गाय ग जिला सकला का इनो थादा मचु के जांग तल निंगल फनिंग बपम द ले अवोइना वाना कल चिथा द सेम गुइ लगा मोसेसली कोंगजिली वा चिखै हाविज दे चिखै गायना प्रिंसेस रुवाई द कोंगजिली ग चंगैना लुक नाउ जि ग थैना आन वा खुइ लग खियंगैना नाउ सा साइ द जम खर जानची रावी ते खमते जि हिली फोंग सोक नो राना थैंग सक ngai हिली फोंग सोक नो रावी provident आन deliver सा खमी आन खांखुइ खमी जि हिली फोंग सोक नो कथा कल जि ग अरिवा नाउजिली अबा नाउजिली अचोन मैरियम न रुयंग सकत खलेने रुयंग लगा अवुंगु न प्रिंसेस पा न खुइ हाइर गजी थै लगा आन प्रिंसेस ले असम फंग लगा बहांग दे नाउ हिरुइ खवाई हिब्रू नाउ पुरे नाउ आका फामिरला नजों जन अवुंगु जिन प्रिंसेस न फारालो खुइरांग सकते राव खंगरान दे बिकुमो खंगरान मनिंग मनो हे खुइरांग सके कल नाउजी अवुंग उवे नाउ आक सद अतोप सांग सगाव दे कल अवुली थिहाउर द कथा सानी खल द ले द खले अंगांग नाउजिले कन खुइंग सके जिद कन ग खुइमांग मनिंग मने रेस्टो ग सामा मनिंग मने अमन लमिलु जिद लंग नाउ खमिवे अवु आमसा नंग नाउगी देखले नाउजिली इना अमन मिरा अमन लमी लगा नाउ nga sang atop sang sage chimang maning mane Moses leader ga gaina ariver laga avu nang naw laga ya mi hai re da ariya avung vuli wa mi ga hai tam chran an konung leader ka haude palace awung te mate la khai pamli kala ji education le samphang sakde education le samphang sak kharing garak mirin ring pa mirin ji ring khwing sak kala awi mi yur Hebrew now being got other in the lake gajila. Ali take wings avunang now ga tamjitaran. Moses silly matalak inna atumwi miyuwi gakanang gajot with mirin karajan sajite. Satum sajite recla. Galanali had the gun go quigo. Masabaim the naliteru gong peli jike helaga. Ajuvanali hen a gun gasokoji. Masway lakla. Abti tilsa lakna wuna hangs tail like the lake.
Chi out of that, li lang me kha lui le ga. Ko nung ji li wa le ga. Ko nung ji a wo dam ga khui. Egyptian now bing me ka sa kha wa to me culture. Custom thai ga khui ji. Ka la wo thai ga khui ji. Rawi temsa. Mostly run ka bang khui ga hai. Nganui le kha ina. Ma thai sa le bai mi ku ma ka sa da wo we na wa wu la. Ya hi. Now here kamathavu now akane. He rawi madam le lakte le re da anil machuke ko. Rana anil instinct sang mi kai jeng te sa holi de ji itum li phaning khwing sa ka ju dong. Eno. Moses wi khra jani pa le as. Sim khru a ka sem ka. Mi ring ka pan wi lung hili. Now ngara bingli mo sa ka da sem ka da ji as ka pai maning mare da machukhi. Aju Sitangku Baptist Church Women's Society avung ran hiak ka tha lungsam akin than lega atam wilungli service khui ka atam wilungli program khui ka lega athmi ko sok ka jang sa korohi itumi manglarin ngater me khwai sikasang lungli ngater me khwai lungli lang me khada naw ngra bingli ring room da khlai bingli ka tha da yok ka si ka tha da ngnaw ka si ka ji mo soi lak la phaning la ka ot manga khilak tele da in a shit sang Jacobin the mother with a plan tang khu du na khlan lo ji ek ka tha ni khla in ta de khla de ngaran ka sabu avu the mother with a plan ngaran ka sabu avu de in ta de khla ngai Moses sili kan ga khui hili avu wa achu Jacobin avu Moses avu sorry awi ngaran ga theina awi sit ka sang manga ina Moses li taru ina kan ka sok sampangi rana awi sit ka sang ji thaila ka rawi purpose lei ga ji thaila ka aju ali taru ina kan sok mi kan ka sok ina suda ana Israel au bingli rana mi ghai Egypt ngalei wen ali than sok khwai ga ji ali ta da rin hai sai ina da da text a ga da pa ngai itum na sa ching gi kadam naw bing na these gi sa ching gi Thomas Alva Edison ana hita da ka pi khai ina hita da si pa sok ngai I did not have my mother long isawuli kasang ka mang so pam khui mane but she cast over me an influence which has lasted all my life today. Ka iwi mirinli mamit ka bai masiman lu ki gaji yaw sang mi hai sawana. The good effect of her early training I can never lose. Avuna nganui laka tamji thai ga hai ina masiman lu lak mara. If it had not been her appreciation and her faith in me, I should never likely have become inventor. I was always a careless boy, but her firmness, her sweetness, her goodness were power to keep me in the right path. Thomas Alva Edison, itung ka jik mi klateng. Famous salak inventor, light sir the clay. He got on the same song. Avuvna ali nui lakaina, Nanaga kahili. Ali impact saka ali sampang sak the clay. Jimaning sig mi mang sasal baggage and third in hand the clay. My mother was the making of me. Isavui shem kami mangaina. Aju hikata mi kang sane dang jong. Karajan hikata mi hili. Nanui laka ojana, nanaw mayere hiya. Masaka vaine, ning magabaine. Iwi school hili maratam ling soklo da. Katang sok kaya now. Thomas Alva Edison hili. Avuvna awi now hili saklakan ukula positive salakan appreciate salaga. Ruiga gatam tran. Avuwi mga aina. Ahita to soke gajiana. Testify sada klemirin. Ajula.
avu ot manga hena hili itumi Moses wi khra jan hili choko petwi awi sit kesang manga ina ana naw jili plan sa kami ina naw hili kan khui khwai hita da sala kra gaji manga ina Moses li kan ga khui manga ina Israel naw bingli Egypt ngaleli than ga so Israel naw bingli sorry Egypt ngalei we na than ga so hi mam lai ga bain aju lai ga sia Tangkhru Baptist Church wi avung rabing women society ga thana bing ka sura bing tongli itum na ring da lai la ka na ina saran je khi kla ji ka rana mi gaya na li na wi naw ji li jang na wi naw ji li na ka tha da ru ka ni kla jang rana na li lai sila ka na so phyu la ka sam bang gaya naw ji li aju na ka tha da ngak la ka tha da sem ka la ka ru ka ni kla aju o ga thui li thum na san wa ka ma phaning khira ma ne iwi naw ngra na wi naw ngra hi ka ji ka tha apong li chat le a school li khisa chat le aya so ka na simoi na phai ka so kleu da ya ka tha da ring li khla jang khisa li khla dang ning li avung ra khui sa le pam de kla avung ra kya khle te khle ni hi ka tha tam hi li cha ka pet tha da na nui la khai na Moses li an sem ka khui da da na wi naw ngra ping li aju na wi iwi avung ra awang ra sa de khle wi saru ka hak ka chang da le kho rally thadma mi hai bai mukho rally se ha ke sai nung soda ka chot ka chang chila khang laga rana na li ka tha da naw chili rui ka lo ngnaw ka lo de mi hai de le khla ga chi ithum phap long gi chi dai 2 Peter verse 1 chapter 1 verse 3 4 jili hang gai da da God has divine power. God has given us divine power. Everything we need for life. Godliness through our knowledge today. Rani itumli pangsap mi haidele. Divine power mi haidele. Itum na terka sa tekle. Terka sa tekle jiga. Now li ru ga sa pangsap la. No wi ot sa sa pangsap la mi haidele dang. Jena lai ga sia. Media we train na tekle lai sia. Member psychoruli. Iu khnao sa de ta da hangai. Itum na sa plungi gi ji iwi on grut o go thui li ra la ga na in sa plungi jo on grut hi kil ha mai thui gi jo on grut ji khi kla ji ka na li mi ga ha ya le sila ke na mi hai de kle na wi naw hi na ka tha da sem li kla ra wi kham ya khui la ga ra li po khui la ga sem ka la o gi ji hi hangai ko kla na wi iwi yo na wi sim khu kamaling yu a khang sa ge no wi naw siam ka khui kala naw de thui gre na thuna no wi sim khu yu siam ka kai li a thung on manga ka chung khale ran so mi ro no na khui kai sai ko ru li so mi de ithum phai ka wa sab khwai ithum ra wi ka phaning ji thai khui da naw ra bing li ri sab khai sa se amen okay ithum service yu kup sang ka vai hon ka sa se Kasak varvra Tangkhru Baptist Church Shillong avung ra pingli so milaklo avung ra khlei ping hi wangai na ra naw bing Khokharum ra chingri ena ok thui samphang lakro no athum ga chi li ran nan so mi da athum na sawan saran waran pro khamasung lungli nali po khui laga sakhui sap khawai chon mi lo pokui ke thaya avula sang sang milaklo de sa sai ni sila khai re ra ithumni service in na ra hopo mi de kup sang sa khai re na khui ga hai sa khui ga hai sai koru ran na chang mi da ithum wi mi trinli tam khui ga pai su khui ga pai sang sang milaklo atam pung sai ko ru ra nan so khamiwang na mi ni masot mi de le sai ko ru hi Jesus Christo mingli ning ga si khami ning so da masot mi da sa da ka pon lum san da khui mi lo amen